nakubwira ko FDnb ndetse na TBDF bakomeje kugaba ibitero hano mu bice bya Rwitsamukuntu hano haruguru hano werekeza ujya kwa Murima. Ni urugamba rukomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hagati aho igisirikare cy'u Burundi cyiteguye urugamba rukomeye kandi rukaze. Roko informa ziratwemereza uburyo ki imirwano iri kwitegurwa. Undercover nazo ziti hano mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeje kuhubaka ibirindiro. Hari zaturutse mu bice bya Baraka, Rweba, zageze mu bice neza bya bibogobogo uyu munsi ari nyinshi, zitazikomereza mu Minembwe ahamaze iminsi havugwa ibitero bigabwa mu bice birimo twirwaneho. Amakuru arakomeza avuga ko izi ngabo z'u Burundi bivuga ko ziri gufatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe wa Zarendo ndetse n'umutwe Fdnb. Amakuru atangwa n'abaturage bamwe abakurikiranira hafi bibera muri aka gace aragaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byiyongereye ku rwego rudasanzwe, cyane cyane mu misozi no mu byaro bikikije Minembwe. Nk'uko babivuga, biravugwa ko ibitero bizatangiye mu ntango zindwi turimo dusozera biri kwibanda cyane mu gace kayitwa Kakenge, Kalongi, Rubemba, Bidego, Kalingi n'ahandi. Amakuru ava muri ibi bice aravuga ko habaye ibitero byo ku butaka no mu kirere hakoreshejwe indege zitagira abapilote drones. Mu bisasu byatewe hari ibyasenye amazu menshi mu duce twa Kalingi, Lundu, Bidego, bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Abaturage baravuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga, aho bamwe bamaze kwamburwa ibyabo abandi bakaba baratakaje ababo. Hari kandi amakuru avuga ko mu mirwano yabaye hari abaturage bishwe, barimo bamwe mu bari bageze mu zabukuru, harimo n'umukecuru nyakwigendera Elizabeth Mukuza wishwe arasiwe mu nzu ye ahitwa Lundu. Ibi bikaba byarakaje bikomeye abo ku ruhande rwa twirwaneho. Mu gitondo cyo kuwa gatanu nabwo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026, umutwe w'MRDP twirwaneho wavugaga ko uvuga ko urwandira kurengera abaturage wasubisha inyuma ingabo za leta nabo bafatanyije. Amakuru ava ku mirongo imbere y'urugamba kugeza ubu aravuga ko imirwano ikomeje kubera mu misozi ya Gakenke, Bicumbi, Kalongi, ikaba iri kwerekeza mu bice bya Mukoko na Puezero, aho bivuga ko uruhande rwa leta ruri gusubira inyuma. Gusa kugeza ubu biracyagoye kumenya umubare wa nyawo wabaguye ku rugamba cyangwa se abakomeretse, bitewe nuko kugera muri aka gace bitoroshye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko bikomeje kugenda biba bibi cyane kuko hari ikibazo kiri kuvugwa mu gisirikare cy'inzara. Ni mu gihe kandi Corneille Nangaa we yashinje Kinshasa kuyoboza uburari ku byo gutangaza ibijyanye no guhagarika imirwano nk'uko abigaragaza. Ni umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, yatangaje mu itangazo yasohowe, aho yavuze ku itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryemera agahenge kifujwe na leta ya Angola ririmo kuyoboza uburari, kuko ku ruhande rw'iki gihugu ibikorwa bya gisirikare bigikomeje ku mirongo y'imbere. Itariki y'itangazo ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026, ibiro bya Perezida Kisekedi byatangaje ko bemeye agahenge kasabwe na Angola kagamije gutanga umwanya w'ibiganiro bya politike no kugabanya ubukana bw'imirwano imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byagaragajwe ko bikubiye muri aka gahenge harimo kutagura ibirindiro bya gisirikare, kutongera imbaraga mu ngabo ziri mu duce turimo imirwano, no guhagarika kwakira inkunga ya gisirikare ituruka hanze y'igihugu. Mu gusubiza iri tangazo, Nangaa yavuze ko ihuriro ayoboye ryiyemeje kubahiriza agahenge kemeranyijwe mu murongo wa gahunda y'amahoro ya Doha. Ashimangira ko ashingiye ku ihame ryo kubahiriza inshingano za politike no gushakira umuti ibibazo binyuze mu biganiro aho kwifashisha imbaraga za gisirikare. Yavuze ko
gutangiza ibiganiro bishya mu gihe ari indi ntambwe y'ibiganiro yari yaratangiye bishobora gusubiza inyuma intambwe yari imaze guterwa no kudindiza ibisubizo byihutirwa bizari byitezwe n'abaturage bo mu bice byibasiwe n'intambara. Yagize ati binyuranyije n'itangazo ryo kwemera agahenge, leta ya Kinshasa yagaragaje mu bikorwa byagenzuwe ko ikomeje ibikorwa bya gisirikare, ibitero bigabwa mu bice bituwe cyane, ikoreshwa ry'abacancuro no kurasa buhumyi byangiza ubuzima bw'abasivili. Biragaragaza ko amahitamo ari ugukomeza intambara irenga ku byo yiyemeje. Yakomeje ashimangira ko uruhande rwa AFC itangazo rya Kinshasa ryo kwemera ihame ry'agahenge rishobora kuba ari uburyo bwo kwisukura mu maraso y'umuryango mpuzamahanga aho kuba intambwe ifatika iganisha ku mahoro arambye. Umunyamabanga mukuru uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa nawe yamenyesheje itangazamakuru igoma ko mu gitondo cyo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri ihuriro rya AFC ryagabye ibitero bishya ku birindiro by'uyu mutwe. Avuga ko binyuranyije n'umwuka w'agahenge katangajwe ku mugaragaro. Ibi biganiro bije mu gihe imirwano imaze imyaka myinshi ihanganishije ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibibazo by'umutekano, politike n'ubukungu bikomeje kuba intandaro y'amakimbirane. Akurikiranira hafi bibi kuba baragaragaza ko agahenge katubahirijwe ku mpande zombi gashobora gukomeza gutuma abaho kutizerana, bityo bigakoma mu nkokora ibiganiro bigamije amahoro arambye. Ibindi rero reka tubaze ko informo wacu Safari atubwire uko bihagaze no mu bindi bice. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba Bwana Safari? Ndakubwira ngo kugeza ubu ni imirwano n'ubundi isa nk'iri kwerekeza hano aho kuva kuri iki ku gicamunsi cy'uyu munsi kugeza magingo aya irakomeye kandi irakomeje. Urabona yuko ku mpande zose nta gahunda yo guhagarika imirwano. Gute? Urabona nyine ibitero n'ubundi byatangijwe na TPDF noneho ifatanije na Fdnb. Ubona ko n'ubundi bashaka gukuramo puwezero ku itegeko rikomeye namaze kuvumbura n'ubundi ryatanzwe n'abaperezida bombi, kuko bashaka ko ibi by'agahenge byazaza n'ubundi barakuye n'ino puwezero yabaye isibaniro, kuko puwezero nakubwira yuko ufite puwezero n'ubundi Minembwe byose waba uyifite yabiri mu biganza byawe. Ni nayo mpamvu rero puwezero yabaye puwezero magingo aya n'ubundi imirwano iri kuba muri ibi bice. Ariko wenda twanatangariza n'ibikomeje kubera mu Buvira, abasirikare benshi bakomeje kuhapfira b'abawazarendo. Bari bageze urwikamo bazi ko ari M23 yabajemo, ariko n'ubwabo bari kwicana bitewe n'uko habayeho uburyo bwo kubashimisha. Ariko mu kubashimisha bamwe ntibabaha amafaranga, urumva babahembye bakeya. Urumva rero abatarahembwe nibo bari gukora ku kazi bakica bagenzi babo banabambura amafaranga bahawe, kuko ngo bagiye babaha amafaranga menshi. Naho umutekano ni muke mu magingo ya sahi. Urabona ko akaduvayi katangiye ku munsi w'ejo basa nk'abari gusengererana, ariko none urabona ko byahinduye isura. Mu masaha y'ijoro ry'ejo harimo abenshi bapfuye, ariko urabona ko kugeza na n'ubu akaduvayi gakomeje kuba isibaniro. Yego, akaduvayi gakomeje kuba isibaniro. Haba hari ingamba zafashwe kugira ngo ibyo bihagarare? Amagingo ya ntacyo ari cyakorwa, kuko n'ayo mafaranga yatanzwe byari uburyo bwo kugira ngo nyine abawazarendo badakomeza guteza akavuyo, kuko bari batangiye guteza akavuyo. Ndumva narakubwiye uburyo bari batangiye kujya bakora ubusahuzi mu baturage, umutekano barawugize ikibazo. Urumva leta yari yagerageje nyine kubaha amafaranga, ariko bitewe n'uko bivugwa ko muri guverinoma y'Kinshasa naho ubukungu butifashe neza, urumva batanze makeya. Muri uko gutanga makeya rero urumva birasa nkaho nta kintu babikoraho, bitewe n'uko gahunda ya wazarendo n'ubundi basa nk'abigenga muri biriya bice. Ibyo bashaka gukora barabikora, kuko nta muyobozi baba bafite ngo ari bubahe briefing. Urumva bariyobora muri makeya.
yego kugeza ubu ku bijyanye n'abambuka baza gutanga ramforo byo bihagaze gute? magingo ya igihugu cy'u Burundi urabona yuko bisa nkaho noneho gifite gahunda ya renforcement ariko bikaba biri bakibishidikanyaho, barasa nkaho batari batangira kubohereza bitewe n'uko abasirikare bamwe batanze ibishoboka byose ngo baruhuke, ndetse ukabona yuko abasirikare benshi bagiye batangaguza b'aba Fdnb abenshi nyine babe ko bari mu bibogobogo niho barinde kugira ngo hatazagira ababamanukana, kuko nibo bakomeje gutega amambushi n'iki kugira ngo hatazagira umwe wahamanukira wenda kuri porasiyo bahanganye NON-RESPONSABILITÉ na AFC. Abandi nyine nakuvuga ko bari imbaraga, urumva abandi baracyari mu Buvira, abandi benshi bari Karemi, urumva ramforo n'ubundi bazagakwiye kugaragara muri bino bice kuko abasirikare bari buvogobogo ni benshi, ariko mu bigaragara urabona ko hariho nyine gusa naho bakoresha abasirikare basa nk'abahari, basa nk'aho bari kubarezima nk'abantu biteguye ko ku rugamba rwa nyarwo, kuko bafite ubwoba ko AVIS ishobora gutegura urugamba rurushijeho, kuko mu magingo ya ntabwo AVIS yari yatangira kugaba ibitero. Urumva rero nabo barasa nk'aho batujemo gake kugira ngo base nk'abarezima abasirikare bitegura urugamba, kuko bafite ubwoba ko isaha ku isaha AFC ishobora kugaba ibitero mu bice twagiye tubabwira nka biriya bya Baraka, muri ibyo bice nyine bya za Bibogobogo, kuko bafite gahunda yo kuba bakuramo, ndetse no mu Buvira bivuga ko bahitamo bakuramo n'ubundi bagakora n'izo teritwari bafite gahunda yo kwerekeza na za Karemi hose. Urabona ko habayeho uburyo bwo kurezima abasirikare bari gukoresha bake bakeya kugira ngo batazahura n'ikibazo bamaze kuvumbura nabo ko AFC ishobora kuba ifite abasirikare, ubwo bari kubigisha mapu za biriya bice uko zimeze nyine kugira ngo babe babotsaho igitutu. Urabona ko hariho kurezima, ni nayo mpamvu habayeho ibitero bya ziriya mbunda ziremereye, kuko bari bamaraga ko bagiye gutakaza abasirikare benshi, bakoresha ziriya mbunda kugira ngo babone uburyo bwo kurezima abasirikare bagomba kuzajya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Inzego z'imitekano muri biriya bice ni nabo ba mbere baruta abahibu, kurinda kuba batasobanukiwe niyo bashinzwe kurinda perezida, n'ubundi bakaba ari baza ku mwanya wa mbere, n'ubundi basa nk'aho bakomeye. Urumva nibo bazanye noneho muri uno mujyi wa Uvira, ndavuga ko hari gukorwa deployment kuva ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi. Hari ubwato n'ubundi buri gukura abasirikare benshi bari kuva i Karemi, bari kuzanwa n'ubwato bita super koka, ni ubwato ngo buhenze. Amakuru ku bazi iby'amato bayampaye. Yego, ubwo rero urumva ko noneho batayari barimo bataka bari kuzana abasirikare ngo barashaka guhita bakuramo ino Uvira bagakomeza kuri Plaine de Ruzizi, bagahita bakuramo Minembwe. Niyo mpamvu imirwano ikomeje kwisukiranya ku rwego rwo hejuru. Safari, ukurikije ibigaragara n'ibiboneka, ibyo urabona ari ibintu bishobora kuza koroha cyangwa se kuza gushoboka mu buryo bworoshye? Magingo ya icyo nakubwira cy'ibintu byazambye, abaturage urabona ko bari baratangiye gutekereza ko wenda hari ikigiye guhinduka, ariko mu bigaragara urabona yuko intambara noneho igiye kuba mbi ku rwego rwo hejuru. Bwana Safari, ushingiye ku biri kugenda bigaragara, abatizedi bahagaze gute muri izo operation? Kuko kenshi ntabwo bavugwa kandi bizwi ko bari mu mirwano ikomeje kugenda iba. Update waduha kuri iyi ngingo nihe Bwana Safari? ACTU n'ubundi mu mujyi wa Uvira ntibigeze bajyamo. Magingo ya wenda reka mbere muri Uvira aho nta barimo, ndetse n'abacanshuro nta bari muri Uvira, bo abacanshuro bagiye Baraka nibo bari kubaka tekinoloji n'ikoranabuhanga muri uriya Baraka, kuko bafite ubwoba ko AFC isaha ku isaha yafatura mujyi wa Baraka, kuko n'ubundi isaha ku isaha nanjye mu magingo yabyemeza ntashidikanya ko AFC ishobora guhita ukuvuga ati umujyi wa Baraka turawufite. Urumva rero ACTU bari Baraka n'ubundi, ariko abagiye gutanga umusada hejuru mu Minembwe niho bari, niko kuboko kwabo, nibo bakomando bariyo. Nakubwiye ko aribo bakoresha zino mbunda za ratirari.
kuko ngo nibo bafite ubwenge bwo kuzikoresha kurusha aba Fdnb. Urumva rero kubera yuko ino PDF ngo igira ibikoresho bihambaye baba barabyitoje, nibo bakoze amarorerwa ku rwego rwo hejuru muri uku kurashisha izi mbunda ziremereye. Urumva ko boni ko kuboko kwabo nyine bari mu Minembwe, uretse ko ni nacyo kintu bakora ku mirongo y'imbere kuri Frontline nibajyayo bo bashobora aba Fdnb n'abamayimayi n'abawazarendo, ubundi bo bakaba bari muri izi mbunda, n'ubundi izi mbunda ziko zitagendanwa ziba zishinze ahantu. Kereka nk'iyo habayeho wagiye ubibona mu minsi yashize abo bafashe n'ubundi babasanze ku ntwaro barimo barashisha nyine, nibo babafatiye bafashe bugwate kuko barabafata. AFC n'ubundi ibikorwa igenda ikoramo ibishaka kubagira kugira ngo ibafate irerekane igingamenye abantu bari kurwana nabo, ariko urabona ko noneho bafashe umwanzuro wo gutya batanditse, bari gukora akazi katoroshye. TPDF ukuboko kwayo kuri Baraka nanga mu Minembwe, nicyo nakubwira ku TPDF. Bwana Safari, uti ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri ni intango za CCRF, ni ibyatangajwe n'ibiro bya Presidence Yangura kwa John Lorenzo. Kurikije ibiri situation actuelle iri ku mirongo y'imirwano, turizera iki twitegeki kuri ibi bivugwa ko uyu ushobora kuba ari umunsi wo guhagarika imirwano? Urabona bishoboka? Magingaya icyo nakubwira cyo ntago abiri buze gushoboka, kuko umugambi Kiseke dafite no kugira ngo byibuza ibingibi byo kubahiriza agahenge bagaragaza agahenge, ariko bamaze gufata ibi bice kandi urabona ko AFC na NLD kirwano batari buhagarare. Impamvu nje mvuga ko imirwano itari buhagarare, ntabwo biri bukunde kwa ko ntabwo habari buhagarare imirwano hakaba hagikorwa deployment, ntabwo bibaho. Urabona se bashobora kuzabigeraho ibyo ngibyo? Ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, uburyo bukomeye ibice bari gushaka bavuga ko ino point0 n'ubundi ari wo mutima wa biriya bice byose, ngo buriya ngo umuntu ufite point0, ni amakuru navumbuye naganiriye na bamwe mu bantu bari muri biriya bice, ngo byakora kwigarura umujyi wa Uvira, byakora kwerekeza za Katanga, byakora kugikareni. Ni nayo mpamvu ubona ko Fdnb bacanganyikiwe, bisa naho byabariye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha, kereka nihaza kuba wenda ingabo za Fardc cyangwa n'abafatanyabikorwa bayo babashije kwigarurira ino point0 ndetse n'ibice bya Imisozi ya za Baruta, ndetse n'iriya misozi n'ubundi yo kuri Plaine de Ruzizi ya za Remera, nyine kugira ngo bizere ko Uvira bayifite neza. Nibwo imirwano yahitagarara kugira ngo wenda babendeze agahenge. Urumva kandi ko bitari bubashobokere bitewe n'uko na AFC yamaze kubumbura uwo mugambi, nawe bari kurwana ku mwuka wanyu. Yego, dukomeje n'ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigaragara kugeza ubu, Bwana Safari, biri kugenda bigaragara ko MONUSCO niyo igomba kuzaza gufata icyo nakita ko ari tekova muri Sud Kivu, by'umwihariko Uvira. Ibi urabona bizakorwa gute? Ese abazarendo bazembera kuva muri uyu mujyi, baba wenda baratangiye kusohokamo kugira ngo ibikorwa bikorwe? Bihagaze gute nk'umuntu bikurikirana ibiri kuri tera? Magingaya mbere yuko banabyumva abazarendo n'abamayimayi babibyamaganiye kure. Ibi ni ibintu bahise bamagana, ngira ngo baranigaragambije, ndumva narabibabwiyeho, barigaragambije ku rwego rwo hejuru gashoboka, n'amafoto barayabonye. Ubwo rero icyo nakubwira cyo ntabwo biri buze koroha. Ikindi kandi urabona ko n'ubundi umutekano batabasha kwizera umutekano wabo baramutse baje. Impande zose ziritana ba mwana, haba ku ruhande rwa AFC biravugwa ko bishoboka kuba, kandi byagiye binagaragara, wenda tanagiye kuvuga nonaha, n'ubundi MONUSCO yegaragaza ukuboko gukomeye muri Nord Kivu. Ndumva ibyo bintu narabikurikiranye mu buryo bukomeye. Urumva ko habayeho kuba AFC nayo yizeye gikomeye iyi MONUSCO, yaba ari nk'aho yigiza nkana, kandi yaba yirengagije ibyayibayeho n'ubundi
mu ifatwa ry'umujyi wa Goma igihe bari bararekuye biriya bice bagahita babirekeramo n'ubundi abandi basirikare. Mu bigaragara rero n'ubundi ntabwo bizashoboka kandi bizanakunda, ni nayo mpamvu ku mpande zose bari kuvuga ngo reka turebe uburyo ki twizere neza ko iyi MONUSCO yazaza twe duhari, ntibenda kudukuramo, tuzamera nk'abaturage ariko ducungire umutekano wacu hafi aho ibikorwa bikomeze. Ndabona aribwo buryo bushoboka, n'ubundi bishobora bizagorana uko njye mbibona mu mboni zanjye. Yego, Tanganyika irinzwe gute kugeza ubu bwana Safari? Tanganyika nakubwira ko n'ubundi ari ibice bibiri, igice kimwe gifitwe na AFC nibo bari kukikontorora ku rwego rwo hejuru, ariko ubu bwato bushobora kuba bwabacitse kuko ubu bwato ntibusanzwe, buno bwa Oka nibwo bwazanye bwa deployment abasirikare benshi ariko kuva ku munsi w'ejo ubwo babakoze tour ebyiri. Mu bwato bugari butwara abantu benshi n'ubwa gisirikare, uko byagenda kose burakomeye. Abo bari kuzana harya watubwiye ko bari guhita bajyanwa he? Bari kujyanwa n'ubundi hano hafi no ku kibaya cya Plaine de Ruzizi hano. Bamwe bari hafi na za Uvira, ariko abandi nakubwira yuko bivuga ko bari kwegera kuri kote y'u Burundi n'ubundi, kugira ngo barebe uburyo ki bakuramo Plaine de Ruzizi. Niyo makuru nabashiye kuvumbura. Yego, ndagira ngo dukomeze n'ubundi utubwira uduha ishusho y'ibijyanye na ACTU Baraka, dukomeza Kanya mu ntara ya Tanganyika. Ho hacungiwe umutekano gute bwana Safari? Kuko naho ni ahantu nk'uko wagiye ubitubwira kuva na kera, utubwira ko ari ahantu hari strategique mu buryo buri bwa militaire. Nakubwira ko n'ubundi accent nziza buriya kugira ngo wowe ufite Tanganyika neza n'ubundi nuko waba wakuyemo ino accent ya Uvira Baraka. Ubwo Uvira remuze Uvira Baraka ni ukuva mu Uvira n'ubundi ugenda no muhanda ugera za Makobera nyine ukomeza ujya Baraka. Ariko wenda biba byiza abenshi wenda bavuga ko ari accent ya Uvira Makobora cyangwa ako naho ngaho cyangwa Uvira Tanganyika. Ubwo bivuze Uvira Tanganyika ni ukuva n'ubundi hano ku mupaka wa Kavimvira ugera nka za Makobera. Yego, ubwo ni Makobera ya mbere. Noneho accent yindi ya kabiri ni Tanganyika Baraka. Tanganyika Baraka niza muri biriya biti. Noneho indi accent ni Fizi Karemi. Fizi Karemi byari bukunde n'ubundi iyo basa nkaho bakuramo ino Baraka, noneho bagafata uno muhanda ushoreye, akaba nabwo bwo bafite, ari na mpamvu bakoze defense zikomeye hano za Bibogobogo. Nakubwira ko Bibogobogo hari abasirikare yanjye, hari abasirikare nakubwira ko hari abasirikare barenga nk'ibihumbi ngira ngo nka 50. yego, barunze hano Bibogobogo. Safari, reka dusoreze ngaho, ubwo urakomeza uyakusanye no mu mwanya turongera tukuvugishe tugezeho n'izindi update kuri abigezweho ndetse n'ibiraba biri kugenda biba. Urakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere ufite sabone, ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.